Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana pagi tadi lokasi Sono Ngalim tahu baru tiba sana. Nah, lokasinya mantap, Porbilin tahu. Mantap, Bintang Bersatu. Panduk Araba. Idola Parenten, semua gelis. Copek kau mai ni lah, lun lah. Siapa tu? Oh. Kau yang bintang Puma. Tu tak ditogak lah tak bang, bandu boleh dia.